Atongoria nĩ morĩtie ayuthi mambe marũgamie mĩrũrũngano na mahe thirikari kahinda yambe ĩrute wĩra. Akĩaria arĩ gĩcagi-inĩ kĩa Gĩtare mwena wa Gatũndũ ya mũhuro, mathiko-inĩ ma ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ kĩa Gatũndũ Water and Sewerage Company, mũmbunge wa Rũirũ Simon Kang'ara nĩ ateterithĩtie bata wa bũrũri wĩna thayũ na kũreka thirikari ĩhingie ciĩranĩro. Na wakati tunakuwa na furugu, viwanda vyote vimefungwa. Na ni wakati kuna furugu wakituona kwa barabara na kwingineko, kazi ni kupungua inapungua. Kwa hivyo mimi niwaombe wanalika na watu wote, tafadhali kwa unyenyekevu mwingi mno mkubali tuwahudumie, na ile kazi mtupatia miaka 5, tafadhali mkubali tumalize hiyo kazi, alafu mwishowe mtuulize maswali. Tafadhali kwa unyenyekevu mwingi muunge serikali mkono. Hakĩrĩ ũguo, atongoria a mũng'ethanĩro arĩa magwĩkinyĩtie kuo nĩ mamenereirie wongerereku wa ungumania thirikari-inĩ. Matongoretio nĩ Sophie wa Viviana nĩ maingĩrĩire wongerereku wa andũ gũcera thingira wa iregi ta njĩra ya ungumania ũyũ, na no ũcũngĩrĩrie na kũhotomia ũthii na mbere wa bũrũri. Mambo ya kwenda State House kila siku kila wakati, na ni watu wa Central Kenya wanaenda. Hii bado ni corruption. Hii pesa imetoka wapi? Hii pesa haikuwa kwa budget. Why Mount Kenya only? Kwa nini tu watu wa Mount Kenya? Kwa nini hawaleti watu wa Bondo? Kwa nini hawaleti watu wa Mombasa corruption wachukiwe hizo 10,000? Kwa nini hawaendi Ukambani kutafuta watu wa Ukambani pia waende State House wachukiwe 10,000? Walianza na vijana. Walileta wahubiri wote. Wamemaliza na wahubiri, sasa wako kwa walimu. Kutoka kwa walimu sijui wataenda wapi, tutatoshea huko. Kwa hivyo hii mambo ya State House, kama kuna corruption ambayo imeenda na imetustua sisi, ni corruption ya State House. Magathĩrĩirie Gatama ta mũndũ ũrarĩ na ũgĩrĩrĩki wa ũtongoria na wĩrutĩri kwĩ ũgacĩru wa maĩ na ũtheru kaunti-inĩ ya Kiambu. Handũ-inĩ ha Kiambu TV, njĩtagwo Mũthoni wa Waithĩra.